Mugikuyu ogire njikana njikandere maruru thimo iri etaurito ni mubunge wa Embakasi ya Ithwiro Mark Mureithi Mwenje thutha wa ndereti bio iri ikoretwo ikibyobia ciande kibaro-ini kia uteti nyumba-ini ya iciriro ya Senate thutha wa Senator wa Nandi Samson Cherargei gutemania ndereti ya kuga president wa kana wa bururi Uhuru Kenyatta atunyukio kigina kiria abeyago ni thirikari kiria kia ukuru-ini uria gatiba yugite andu matige kuga ati ndathiete retire. Uhuru ni athire retire. Ndigwiciria ni umuonete ngari ni agithiururuka agika campaign na ndukamwona no tutingiuga mutongoria tocio watongoririe bururi uyu twenda tumwe tumuhingire kanyumba haria icaweria ikare hau ahingiririo ta mburi ni mutongoria wa bururi ona riria wonaga ona Tanzania riria kurari na thina riria kurari na thina Tanzania marikia githurano kiao akiri former president akikwete maraumirire riria twari na Gen Z ni mokite nginya magiuka guku bunge mutongoria wimirire kwariria ciana icio na makimuigua ni Uhuru Muigai wa Kenyatta. Kuringana na Mwenje, Uhuru ni gituge kia bururi na nowe mundu uria uri na mugambo wa kwariria muingi ukaigua akibe Senator Cherargei mukana wa kwibariria guota mwaki uria arageria kububiriria tondu na president Ruto no agathie retire na athie retire ari ithu tugakorwo turi thutha tukage thutha tondu na ithu no turambata tuthiete na kou ni ithu tukamurora na tukenda hutio tutikambiririe kamutuko kau thiini wa bururi uyu koguo acio mararehe motion iyo ni ndiramenya motion iyo gutiri kuri kundu irathi no na mamirehe ino na yaingira bunge National Assembly ino ni tukurwa nayo tondu gutiri hindi tungitikira mutongoria ucio witu aherithio na ni mundu uthiete retire. Ndereti iri etemanitio ni Senator Cherargei yendekithitie ati utari wa mathabu ma mbeca cia Uhuru Kenyatta wiko ni mutari wa mathabu ma mbeca cia muingi kuma riria atigire wira na riboti iyo itemanio mbere ya bunge ibinda-ini iria thiku 60 igitumini ati Uhuru ni arathie na mbere na maundu ma uteti maria arauga ni maragarara gatiba gicunji kia 6 mendekithia mari atunyukio kigina kiria abeyago ni thirikari na mbeca cia njoberera. Ndereti ino ikiyukio ni maseneta norito mugite metereire mendekithia maseneta uyu tawira magwithie ndereti ino iria irongoreirie kwaura president wa tene gitio giake undu uria utari wanekana bururi-ini. Senator Cherargei amekuja juzi akisema sijui ataleta mswada upitishwe, sijui atoe marupurupu ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Nataka niwaambie mkiuleta, na naongea hapa nikiwa Kirinyaga, ni kwamba nguvu tutakayotumia iliko sambamba na purukushani ambayo mutaleta katika bunge ya Senate. Itakuwa sawa sawa. Na nakwambia Cherargei, wewe ujifanye siku hiyo kama unajikuna. Tuanzane na wewe. Kwa sababu hatutakumbalia mtu yeyote kuja kumdhulumu Uhuru Kenyatta. Hiyo hatutaweza. Na hatutaki kujua ni nani ataleta. Hata mtoto akikuja ngumi tutakuwa kama mtu mzima. Na tondu kwirago kwa mukiri gukiura kwa mwaria kuorire tene muingi ukinyite itemi ndereti-ini no ugite giki ni kiibo president wa tene aubekeiro ni thirikari niguo kuthie na mbere kumwagagia na kumunyibia mugambo. Wa mbere ni ekire thirikari ino ikuo gitio kinene muno na akineana ruhiu hatari na fujo hatari na haro kuga ni kumuima allowances ciake ni mahitia manene ni kumwagira gitio agirirwo ni kuheo kihoto giake na gitio giake na muno makiria kuhoyo advice hindi ya agirire na wate Uhuru ahura thimo peke yake makaje kuga tene siasa ara ne siasa iriku ke siasa itaroka ke mata guciona nginya mone Uhuru iguru wa rori agitwonie direction kakone mathukitie bururi ni metikene mathukitie bururi maya mokite ona riri riera rioteti rithiete na mbere kwibiriria atongoria gitaro-ini kia Mount Kenya makiuga mari na wigiriki wa kunyitithania muingi ona matekurora kiama kiria mundu aumite kana aranyita baru. Ngiribotera Inooro TV njetago Masi wa Dia wa Mureithi.